Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah subhanahu teala cennetini eşigin ne bekkenge açsa da ol eşiklege kire bilmeybiz. Jahanim otunlu eşiklerin jabıp dursa da kazavat etip ol eşiklerini kağıp başımızını arı suğarga izlegelleyine turabız. Biz bu dünyada ol amallıklarını etebiz. Etken zamanda da süyüp etebiz. Tatlıksını betebiz. İzlep etebiz. Allah subhanahu teala etmedey turgan zamanda kamamağallayına etken etebiz. İçimizde, yüreğimizde bir güç bile bir karu bile ol günahlığa batabız. Yalnız da bu ayda okuna esker Allah subhanahu teala'nı bu ayda okuna ol günahlardan tövbaga kayıt tüzel. Kim akşılıkını tapsa da Allah'a maqtav salsın. Kim amallıkını tapsa da kesinden sonra kişini davlamasın. La ilahe illallah. Bağal cemaat, Allah subhanahu teala'nın nimeti Ramazan ayı. Ahır küllerini, çaprakların avdıra başlagan. Ramazan ayı. Allah subhanahu teala'nı sözle bile aytıp dursak, mağanasın tatuğun çıkaralmazlık ay. Her bir bizde gereklisice tolu mağanasın anılap, anga göre kımıldamağanыбыз, anga göre yaşamağanыбыз, anga göre izlemegenimiz, anga göre tabınmağanыбыз barыбызны da bayamdı. Allah subhanahu teala'nın ol nimetinden biz gereklisice hayırlana bilmeybiz. Allah subhanahu teala bizge kucakların jayıp tursa da kesibizini, ahыбызны ol rahmatlıkka ata bilmeybiz. Allah subhanahu teala cennetini eşigin ne bekkenge açsa da ol eşiklege kire bilmeybiz. Jahanim otunlu eşiklerin jabıp dursa da kazavat etip ol eşiklerini kağıp başımızını arı suğarga izlegelleyine turabız. Adam cahilliği bile, karusuzluğu bile, Allah subhanahu teala'ga boy saludan uzaklığı bile, biz barımızda ol sıfatla bile sıfatlanıpız. Ramazanla ötsöle de, her kim kesini ülüşün alalganiçe alsa da, algan da almagan da, barımızda bu ayatlağa tiyişli biz. Allah subhanahu teala sili ayatında aytadı, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُخَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسًا وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Allah subhanahu teala aytadı, harcan da kesini etken işin hazır bolup görgen gün deydi. Har nafs da kesini etken işin. Akşılık etken esen akşılıkны ol alınğa salıngan gün, kıyamat gün. Har etken işi biz de anı çünesi. Kıyamat günde suaplık bazmanımızga salınsın. Ramadanda etken akşılıklarımız, ibadatlarımız, orazabız, tilegimiz, sadakabız, akşılık işlerimiz Allah'a berilirge izlegenimiz, ol suaplık bazmanga salınsın dep küreşkenimiz anı için tüyülmüdü. Har zat da etken işimiz kıyamat günde hazır bolup alыбызга kelgen gün. Amallık işle de ol gün süyer deydi har kimde. Aman işi bile kesini ortası uzak bolurun deydi. Biz bu dünyada ol amallıklarını etebiz. Etken zamanda da süyüp etebiz. Tatlıksını betebiz. İzlep etebiz. Allah subhanahu teala etmedey turgan zamanda kamamağallayına etken etebiz. İçimizde, yüreğimizde bir güç bile bir karu bile ol günahlığa batabız. Kıyamet günde ve haber başka.
Anı bila meni ortam uzak bolsaydı dep süyerek deydi. Da dünyada Allah bir ahыбызны atıp küreşken esek, kıyamat günde nek süymeyse ol etken işini körge, andan uzak bolurga izleyt deydi. Allah subhanahu teala kesinden sizni saklatat deydi. Sak boluguz deydi. Allah subhanahu teala kesini üstünden aytadı, sak boluguz menden deydi. Günahlığa batkan esek, günahla etken esek. Sen kıyamat günde anı körge süymeysen de, Allah subhanahu teala'dan tiliysen de uzak et menden bu işlerimi deysen, Allah seni kilelle. Sen etkense, seni bir gengelle, seni kitabında yazılıngandıla, sense iyesi ol işleni. Kesinden alanı kıstayalmazsa, yalnız da bu dünyada, ma bu sagatta kıstayallık mı? Bu sagatta aytallık mı? Men seni kıyamat günde körge süyerik düyülme, bu dünyada da menden uzay dep şöndü kıstayallık mı? Ma bu sıylı Ramazan ayda. Ramazan ayını Allah subhanahu teala bizge anı üçün dep beredi. Yalnız da bu ayda okuna esker Allah subhanahu teala'nı bu ayda okuna ol günahladan tövbaga kayt tüzel. Allah subhanahu teala yazıksını uçudu kesini kullarına dep boşaydı. Sak boluguz Allahu Teala'dan günahla etip durgan esegiz, alay tövbaga kaytsagız, akşı işlen etken esegiz, Allahu Teala yazıksını uçudu kesini kullarına. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesini hadisinde aytadı. Hadis kutsi. Allah subhanahu teala aytat deydi. Ya ibadi, innema hiye a'malukum uhsiha lakum thumma uvaffikum iyaha faman veceda khayran falyahmadillah ve men veceda gayra zalika fala yalumanna illa nafsa. Allah subhanahu teala aytat deydi, o meni kullarım bu sizni etken işlerigiz dile deydi. Sizni etken işlerigiz dile men sizge sanap hazır etip alığızga salganma deydim. Kıyamat günde. Sonra tolturup har birini suvaplığı bula, har birini azabı bula tolturup sizge bereme deydim. Kim akşılıkını tapsa da Allah'a maqtav salsın. Kim amallıkını tapsa da kesinden sonra kişini davlamasın. Suaplık bazmanımızda akşılıkla taphan esen Allah-u Teala'ga maqtav sal deydi. Allah-u Teala seni oltuz yolda begitkeni, seni etken işlerini israf etmegeleyine bayıktırıp saklap kıyamat günde savgala bula, rahmatı bula sana bergenini Allah-u Teala'ga maqtav sal. Alay aman işleni taphan esen, günahlanı taphan esen, körgen esen bazmanında kişini davlama kesinden sonra. Sen işlerin dile, sen etkense, sen kazavat etkense, jabılıngan jahanimni eşklerin kakkan sense, açılıngan jannetine eşiklerine kirmegen sense, ayak diregen sense, sen işlerinle kesine davet deydi. Allah subhanahu teala aytadı, yevme izin yetezekkerul insanu ve anna lehu zikra. Allah subhanahu teala aytadı, ol gün adamını esine salırla deydi. Har etken işi esine salınır deydi. Har etken işin esine düşürür deydi. Ol bazmanda turgan işlege karap mamunu bugün etkenim, mamunu bugün etkenim, ol gün ma bu günahını etkenim, ne getkenim dep sokuranır deydi. Hayır bolmaz ol eskergenden deydi. Eskerikti günahların, sokuranırıktı günahlarına. Alay ol sokurangandan, ol eskergenden hayır var mı da deydi. Esker de tur.
ол ескеруден хайыр жоқты дейді. Қиямат күні бір жапырағы. Аллах субханаху тағала бізге қиямат күні бір жапырақларыны үсіннен хабар айтады. Қалай болуғыбызны үсіннен айтады. Не күнге келігімізді үсіннен айтады. Ол күнде кесіңі қалай жүртірге сүйесі. Ол күнде қайсы қауымнан болырға сүйесі. Ақшылықтан үлішлерін алғалла, Аллаха мақтау салғалла, оғысы кескестеріне дауеткелі қайсыларынан болырға сүйеме мен. Мен ма бүгін сайлайма аны. Аллах субханаху тағаланы рахматына, ақшылығына мақтау салырға сүйісем, бүгін аңға көрі кебек жашарға керек ме? Аллах субханаху тағалаға қиямат күнде айтырық есем, мені біліп ортамда bu аман ішіні ұзақ ет тептілері кесем, bu дүниямда етеме мен ұзақлықны, ма шөнді береме мен ол оноуны, шөнді талақ береме мен оламалыққа, шөнді ортамы айырама, шөнді дұшмаллық етеме, шөнді Аллаху Тааладан тілек етеме, о мен Аллахым мені ол günahlardan сен кеңет деп. Ол барысы да Рамадан күнні ақыр, Рамадан айны ақыр күллеріні кем біледі әнтті жүрегі бізде бір зат қымылдар есе. Кем біледі әнтті да бір зат түрлендірір есек. Бір ақшы суаплық іш жазар есек. Бір амаллықны қырар есек деген амалсызны чақырулары. Аллах субханаху тағала Рамаданны ақыр күллерін бізге адамны еткен ішуі ақырына көре болады. Алында бола алмаған есекті, құтылтқан есекті, жаңылған есекті, ақыр күллерін ақшылық бұла, игілік біле, Аллаху Таала ибадат бұла өттіре, ақыр жазуыбызны Рамадан айда ақшы бұла жазарға бар бізінде әнтті да барды оңыбыз. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамадан айыны бошала тұрғаннан sonra har адам да кесіні кемчілігін, терслігін, оразада кереклісіче толтыра алмағанын ызынан садақа беріп тазаларға чақырады. Фитір беріге. Не бек күрешсек те, не бек Аллаху Тааладан беріліп күрешсек те, har затны тамам етіп күрешсек те, адам sıfattан кетмейбіз, адамбыз, жаңылабыз, терсбіз, ол терстіклерімізні кечтірерге садақа берген, фитір садақа берген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үсіннен асхаплары айталла, Пайғамбар Аллахын саламы аңа болсын, фитір зәкатны ораза тұтқанны оразасын тазаларға деп бұйырған дейді. Ол мискинге аш болады, ораза тұтқанға да тазалау болады дейді. Кім намазға дәрі берсе де, ол фитір садақа болады. Кім намаздан sonra берсе де, ол садақаланы садақасы болады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям баша хадисінде айтады, асхаплар айталла, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям фитірге бұйырған дейді. Фитірге бұйырғанды бір са хурмаладан не де ашлықтан дейді. Баша хадиследе башқа түрлі ашла да, мірзеулі да сағыналла. Еркек рудан да, тіші рудан да, башына бош болғаннан да, құлдан да, улудан да, гитчеден да, адам улусыны, бұсырман болғаныны барысына да берге, барысыны атынан да берге борчты. Фитір аны төгірегінде көп ұлы хапарла жүргелей. Har жылдан тарт сөз болғалайына, har жылдан қозғағалайына, энттада білген бір Аллахты нейінчә өмір жашасақ та бұсырман үммет болып бұл дүнияда, ол хапар тоқтарық болмаз, алай жаңыдан har kim de kesine жеткеннен жаңыдан қозғарға керекті, аңа кесіні бір ойымын саларға, кесіні бір қошақлығын етерге керекліге санайды.
Aş bulamı berge kerekti, akça bulam berge kerekti, anı bula berse jaramaydı, bunu bula berse tiyişli tüyüldü, ol alaydı, bu bulaydı, tartkan, sozgan, kuru anı sağışın etkelleyine, ol boş kapart deb aytmayma, uğay kesini fiqte, kesini jeri bardı. Alay kuru bergenni üsünden sağış ete biz, berilgenni üsünden sağış etmeybiz. Fitirni üsünden xapar aytırga kerek tüyülp dep tüyüldü xapar. Alay berilgenni üsünden nek sağış etmeybiz. Sanagan zamanda nençe kilogram aşlıktan, nençe kilogram budaydan, annan, mından dep sanap küreşe biz anı gramların da önçelep, uğay allay bir edi, uğay bıllay bir edi, ne de bolsun artık berip koymayık. Anı gramı bula bermese tiyişli bolmagança, berilgen kimdi? Ol berilgen miskilleni sünnen sağış ne getirilmeydi? Her kimde adam başından kuru da mürzev çıkarsa, жаңыз da bir gitçe elçikni xaparı, ma bu elini. Har adam da bakesini borç bolgan fitirin mürzev bile çıkarsa, 2 tonna bula jarım mürzev boladı. Жаңыз ma bu elde. Kimge berikse? Kimge berikse? Men ullu ellerin üstünden aytmayma. 5.000, 10.000'lik elleni şaharlanın üstünden xapar barmaydı. Жаңыз da ma bu gitçe elçiknin içinde okuna 2,5 tonna mürzev çıkarga kerekti. Mürzev bile sanasan. Sonra kimge bereyik yani? Bütün de bek aşlık basanasana. İki tıngılı koy sürü kerekti ana şatır için. Ol çekke deriş etkenbiz biz. Har zatını kesini ters şerinden Allah subhanahu ta'ala bizge bir zatını akşılıkka de buyuru ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge bir başkaga da 10 taptırayık dep üreti ise biz anı tersine aylandırmağallayına ne koymayız. Kaysыбыз biz üyübüzde aşlık aşagan, aşına aş etip, budayını pişirip aşagan kaysыбыз biz. Kaysыбыз biz ayit günde aş tabağında olaşla turganı, türlü omak aşla, atların da köpleri biz bilmeyibiz. Alay fitirge çıkargan zamanda va aşlık bula sanap çıkarga kerek biz. Ne amalsızlıkka kalganbız? Kesini üyünde ne aşaşıysen de, jarlığa da, miskinge de ol aşını bergenek jaramaydı. Kesini kalay sanıysen de, anga da ol halde sanarganek jaramaydı. Alay ol barısı da sözdü. Kimni kulağına jeter, kimni yüreğine jeter, xapar 2. Ramadanda biyağı жаңыдан kozgallıktı. Biz tögerekte başta ümmetli barısı da basınıp bizge qadalıp turgan kezude, kerti de aşarga aşlık tapmagan karındaşlarımız bola turganın bilip turgan kezude, bizni joktu başka davlaşыбыз, bizni joktu başka jumuşubuz. 14 ömrünü içinden beri belgili bolup turgan fitirini ent'te da bir kozgap, ent'te da bir ne bile berilirge kerek bolganın tintmegelley koysak, biz ümmet tüyülbüz. Ayit gün kelgen keçesinde Allah subhanahu ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuradı, bayram halde tüberge. Ma bugün Orazanı ahır günüdü, tam bula ayit bolluktu dep bilgenden sonra, gün batkandan sonra takbir etken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti,
takbir etken, kuru namazdan sonra harkayda aylangan жеріңде de Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ve lillahil hamd. Ne de başka türlü takbirin etken, kuvanç halde. Anda unutmayık ol sünnetini de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eid namazga çıkkan zamanda anası radiyallahu anhu aytadı. Orazadan sonra Eid namazga çıkkan zamanda hurmala aşap alay çıgıyt deydi. Rozasın açıp alay çıgıyt deydi. Allah subhanahu taala Ramadan ayыбызны akşılı işle bile jabılırça Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetine tiyişlikte anı kölünü tögöreginde Allah subhanahu taala'nın rahmatında kıyamet günde Allah subhanahu taala'nın razılığın alıp 10 kitaplarımızı 10 janından alıp Allah Teala'nın razılığına жетip tübegen kullardan bolça Allah subhanahu taala barımıza nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi Muhammed.